Lihoro la DA vana zwidulo zwa ḓana fuṱhanu ina kha zwidulo zwa maḓana mavhili furathi-sumbe kha khoro ya masipala wa Cape Town. Kha dzikhetho dza nwaha wa gidi mbili fumi-rathi, lihoro la ANC vho wana zwidulo zwa fuṱhanu-sumbe, lihoro la EFF vho wana zwa sumbe, vha ACDP vhone vho wana zwiraru, ngeno lihoro la Aljama vhone vho wana zwivhili. Madzangano maṱuku a ngaho sa lihoro la Freedom Front Plus, khou na UDM vho kona u wana tshidulo tshithihi fhedzi. Vhaṱoḓulusi vha ri lihoro la DA vha sumbedza vha tshi ḓo ima na vhunzhi ha vhathu kha dzikhetho dza ṋaṅwaha, fhedzi zwi khou sumbedzisa unga hu ḓo vha na u fhungudzea ha tshivhalo. Among the challenges that are facing Cape Town at the moment, or Cape Metro at the moment, include gangsterism, which is a burning issue. This is in addition to the normal issues that affect the entire country on sanitation and also the supply of water. But then the increased number of these parties means that those who would have formed a formidable force against the DA will be depleted, in the sense that these voters will be spread across these 50 political parties and the 50 independent candidates, which will then still give the DA a larger majority. I do think, though, that good is likely to give the DA a bit of a run for its money, because Brett Heron is somebody who has experience of Western Cape politics, so is Patricia de Lille, and I think that, you know, good bringing its already existing experience to the roles of being good officials is going to be something that I think voters might like and might want, and also they, you know, have the power to be critical voices who can do effective opposition politics, because they understand the inner workings of the DA. Bongwasheng vha ri lihoro la Freedom Front Plus vha nga vhona u engedzea thikhedzo ngei Cape Town, vha ri aba vhoni lihoro la ANC vha tshi ḓo fhenya dzikhethoni. If you look at all the other metros where the ANC governs, there's really been a lot of strife, and there's been a lot of corruption, and there's been very little service delivery. And I think the mistake of the ANC showcasing unfinished roads, which were just gravel, as you know, examples of the service delivery, stadiums which were incomplete and shoddy work as examples, really does not help the ANC in any municipality or any council. Mahoro a fuṱhanu-raru khathihi na mahoro o imisaho nga oṱhe a fumi-rathi vha khou vhambedzana nga dzikhetho ngei Cape Town.